Bismillahirrahmanirrahim. 2019 yıl. Bugün 27 sentyabr. Kuday buyursa mınaki 2019'un urajayын çoğultup atабыз. Buyursa. Бұл жер мынакей Айдарет сорты. Баягы 2015 yıl, 14 жылы испытательный кылып тикенбиз бул жерде. Мынакей бүгүн ушул немелер çoğultuп атат. Elin var çoğultup atат. Mınakey. Каждый 2 метр 3 metr sayın bir yaşık dolu atat da bu yerde. Mınakey. Bu yerde 3 çoğultup atат. Mınakey. Almaların sapatı da жақсы. Осторожно. Evet, almaların da sapatı жақсы. Çoğun. Mınakey жаңы başladık da. Kuday buyursa, urajay bu yıl öte жақсы деп айтсак болот. Баягы 40 hektar üstündagi urajayı жақсы bu yıl. Mınakey. Bütteriş otat. Her bir şakta kiri olup büteri otat. Kuday buyursa жақсы. Mınakey. Каждый 3 metr 4 metr sayın ele almalar dolu otat. Mınakey. Бұл almalar mınakey. Mınakey бұл almalar. Mınakey gördünüz mü? Көп жерде бол баяда бол атат деген эмнелер бар, бирок мынакей биздин алмаларыбыз Кудайга шүгүр бир алмабыз 400-500 gramга чейин чыгып атат. Чоң. Кудайга шүгүр. Elhamdülillah mынакей ийли болду. Mınakey almalarыбыз. Kudayga şükür. Вот мы bir almadan ele 2 yaşga çeyin, 3 yaşga çeyin, 2 yaş, sredний 2 yaş beri odat da mı? 1 yaşık, 9 yaşık, 19-20 kilogram beri odat. Özü yaşık menen 21 kilogram. Sredний 20 kilogramdan beri odat. Oşunda bir almağa примерно 2 yaş berse 40 kilogram olat da. Mınakey. Kudayga şükür.